sama Fitri Mulyani Cigano Sound System. Sore undangan Manga dulunya lidah kopare nama nyampaikan Laiden nanti udah sampaikan isi di hati. Dek mau bana lah dulu saja orang nan jadi. Katan idene juga dijanjang nampak palaminan lata pasang ajak naden haro inilah PK urang Tidak salah menarimu kain di suto. Allah cukup tuana baru Fitri Mulyani Cigano sayang Erik Esrada.